وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. این مسئله که یک مردم بمیری اپا دیگه مردم یک خیری کار بکن که آیا ثواب برسید. این یک غیبی چیزی که کسی نظام بغیر چه الله او یا الله نبی که مارا حال بدن که فلان ثواب روتی میت رسی. نو کجام ثواب این کرو میت رسی نو شرما هیچ نزانه بغیر چه همه ثواب کارن که الله نبی ما حال داتا. اور الله نبی گوشی که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. وقتی که انسان وفات کن چه دنیا رو آئی درائیں عمل کٹ بند ختم ثواب ہیچ نہ رسی الا من ثلاث بغیر چه سه چیزا. اس سه چیزان ثواب آئر ہنگت رسن بلی اوت قبر تہائیں. اولی صدقت جاریت یک صدقه جاریه که آوتی زندگی کتا. مثلا یک مسجدی بنائیں تھے مردم مسجد تا نماز کنا ار ثواب رسی. یک دیگه باغی مثلا وقت کرتا مسلمان واسطه تا مسلمان چاہ باغ استفاده کنا ار ثواب رسی. ہر چون صدقه وتی کتا اور آئے موتا چرند که قبر روتے آ صدقه هستیں ار ثواب رسیدتے. دومی او علم ينتفع به یا علم شنگ کتگی آئی علم محلوق کر رہا ہستے آئی چاہے استفادہ کنا آئی ایشی ہم ثواب رسی. مثلا یک کہ قرآن وان تا محلوق حافظ کتا حافظی بنائیں تا اے حافظ تا زندگی قرآن وان تا یا نماز سکاریں تا یک کیارا یک تا نماز کا ای ثواب آرہ روان رسن تا. سیمین چیز او ولد صالح یدعو له یا نیکن صالحین چکی ہے کہ آئی واسطہ دعائے خیر کن ای دعائے خیر روتے آرہ رسی. ای سین چیزاں یا صدقہ جاریہ یا علم کشنگ کتگی یا نیکن صالحین چکی آئی واسطہ دعائے خیر کن. اگر جن دی صدقہ نہ کتا بل دیگری آئی جاگہ صدقہ بکن کیا قبرتائیں ہمیں قبول پشکی یک صحابیات کلا نبی جس کو کہ ما اگر صدقہ بکن فلان میت واسطہ کہ وفات کتا آیا رسی یا ان نگشتی ہو رسید تھی. صدقہ مالی صدقہ بھی یکی یکیارا ورگی وارینی آپی وارینی دیگر صدقہ کنتی مالی ای روان آئر رسنتے. یکی روچک ہما روچک بل ہمائیں کہ فرضی بھی مثلا نداشتگی آئی حقہ ہستے ہنگا آئی گردنا ای اللہ نبی ہم سوال کنگو تو اللہ نبی جواب دے کہ اگر آئرہ وام بھی تو وامان بھی دے بھی یا ان نگشتی ہو بھی تھی گشتی ہنچکو وام بھی گوڑا ہنچو روچک ہم بھی گوں. اور دیگر حدیثاں ہستے حج عمرہ ثواب ہم رسی. یعنی مختصراً صدقہ ثواب رسی اور علم کشنگ کتا رسید تھی لیکن صالحین چوکی کا ہستے آر روان رساں ہر کا مالی صدقہ بھی ہم روان رساں یا فرضی روچگی بھی یا نظری کتگی ہم روان آئر رساں یا حج عمرہ بھی ہم روان رساں. باقی شنچ علاوہ زانگ نبی تا دلیل میں بھی ماہج گوش نہ کا ثواب رو رسی ہر کگشی رو رسی بعد دلیل بیاری دلیل نبو گڑ نہ رساں پشک شیر انسان چاہتا گوش نہ اور کس نظر کہ کجام ثواب رو میت رسی تا اللہ نبی مار موشی وقت دلیل میں بھی نہ رسی. قرآن وانگ بارہ حدیث نے کہ برو ثواب برو میت برسیتے ہیں. لہٰذا ایک کی گشنگ مثلا قرآن بوان بخش میت واسطہ یہ صحیح نہیں پرچہ پشک دلیل نہیں اس سے. باقی تو گشگائے کہ یک کے قرآن آواز مثلا شنگ بکن قرآن آواز ہوتی جاگہ میت نام سر شنگ بکرے منشی مرد جیند بھی نہیں دی قرآن بوانی برو ثواب برسی نہ رستی پرچہ پشک دلیل نہیں. مردیں چوک کے جین مثلا بنندی کہ نماز بوانک من نماز برو میت برسی ببخش میت واسطہ ہم نہ رسی پرچہ پشک دلیل نہیں. ہر چیز ایک دلیل بو رو رسی میتا دلیل نہ بو نہ رسی تنگڑا. اور آ چیز کے روان رسا میتا امن تر حال دا یا صدقیں یا علم یا نیکن چوک یک دعا کنتے یا دیگری مالی صدقہ دنتے یا یک فرضی روچگی بری یا نظری کتا نظر ادا کنتے ہم رو رستے یا حج عمرہ روان رسا بالاختصار. وصلی اللہ علی نبینا محمد.